Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a joy. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saakmet kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti drama yo. Isu an naawi sakmet amang ibinglay iti kapadasak ken ayat. Kunada agagangay iti agayan ayat ti panagimon. Ngem nugayam na labes, mangitunda iti panagsina. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Joy. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, apay manin sweetheart. Nagatidog manin dahi ta subsub mo. Anya manin ayat ti pagkaskastaam. Awan, bay amon, tauray ibagak, siyak tumatlaang manin ti dakes. Kunak tupay ket, agim-imon ka kadi manin? Kunakmot ngamin kan ka, adi mo kasarsarita da diyang babae. Ngam kinasarita mo't lata. Alangan matasaan ko asong batan, ket addadamdamagan jay tao kanyak. Ay na, Joy. Sana dakas ti agimon. Ngem saan kumamit ang nalabas? Ay ayaten ka. Isu apang nga asim tagtalag ka kumakanyak. Kunak tupay kat. Siyak manan tinagparang adakes. Kita ka man laangan. Joy, mabit lang. Urayan nak. Joy! Ada kamatin anak kau. Kunak man no kunam nga dapag nam ita. Awanan tatang. Nabuisit ak iti boyfriend ko. Apay nga ikat no nagsingpet-met ni Lander ti amaw. Di ko nayo. Ngam no nasingpat. Apay nga rod nga aramidan na lata dagiti jak kayat nga aramidan na. Apay manan aya. Basta. Ay na anak ko. Di ka unay na imon. Made ti sobra. Tadakas anak ko. Unay kayo matan tatang. Didak mo't gayam amo nga isakit. Good morning, Joy. Oh, apay ngay. Nakarupangat ka matabigbigat. Awan, friend. Apay, ada ka di barikot mo? Diyaman boyfriend ko. Imbagak lang nga rudon ajak kayat amakisarita iti sabali a babae. Aramidon na matlatta. Anya? Dayta ti pagkaskastam? Awan ka di pa nagtalak mo iti boyfriend mo? Ay, talagang awan. Amangan nga minudyak amo kat lukluk kunak mat gaya man. Ay na, friend. Maditi kasta. Bagim lang ti pampanunutam no kasta akanayon ti aramid mo. Aguray ka man. Gayam ka kadi a talaga, Grace? Wan, Joy. Gayam nak. Isu abagbagaan ka. Kat makamo ka, no dumngag ka. Ay, makabannog mo tagmalmalam anak katakder. Anya mo dun. Kaslag subli-subli dagiti bagbagan ni Grace kanyak itay. Di cellphone ko. Hello? Sweetheart, kumusta kan? Kailiw kan? Isong inawagan ka? Nga ta? Amang anor aramidam dayta. Tapno mailamang mula ang dagiti dakas nga aramidam. Anya? Apay ka di ka na yun kakasta. Talaga ka di ngawan ti panagtalag mo kanyak. Kasla di na kaya-ayatan. Nagadong ay bagbagam. Umayak di ta ha. Agsalita ta. Makamu ka. Bye. Ay na. Nagmayatan ti kastoy. Umay nakmanan ay ayon ti boyfriend ko. Talaga nga ay ayatan na. Nay. Anak. Mayat matiisim mo. Kat kaslagong unget kala itay. Agin oo nga takla ang itay, tatang. Kaya't ko ngamin nga umay ni Lander ita dito'y balay. Kat no makumikum samet iti trabaho na ako nam. Uray Kaya't ko, siyaklat tati ipang pangruna na. Ay na anak ko. Di mo unay tanglan ti kayan ayat mo.
Ang mga numauma kat panawan na ka. Di nanto aramidon day tatatang. Gaputa ay ayatan nak unay. Nay, Sigurado, nilander day tantatang. Da kayon ti mangilukat. Takampay idi, agpupupukak iti silid ko. anya? Ala. Naimbag amalam yo, tata. Kastamat kan ka baraw. Umunag ka Agyaman hak. Ada ka din ni Joy? Malahag tugaw ka. Ada ni Joe ije kwarto na. Mabit lang ata ya ba? Agyaman hak, tata. Apa yan, Landar? Kasla mo matlabi naklayan ti lubong, iti kasta alangam. Naggapo kala ijay balay da, Joy. Kasta kan. Tatang. Ala, agtugaw ka pa'y anak ko. Pagsaritaan ta, no anyaman ti parikot mau. Diyako na mo niya ti rumbang aramidak, tatang. Aramidak mati amin. Tapno maiparik na. Kan may panagnak ko kani Joy tinapod no panagayat ko. Ngam kaslawan mat patag dagitakan ko ana. Kaslawan panagtalag na kanyak. Anya? No talo atawan yun nga agayan ayat. Kasta pa'y lagayam ti aramidan na. Panagkunak anak kau. Masapaul aparik naam ni Joy. Tapno agpanunaw. Anya ti kayat yung asawan, tatang. Panunutem anaimbag ti impagak, anak kau. Masirib ka. Isu nga amok amaawatam ti kayat ko nga ibaga. Sigurado nga'y ayun nakmanan ni Lander. Mariknak matkat anapod no ti panagayat na kanya. Kayat ko nga min no kasde nga ay aywan nak. Kunak tupay kat. Ni Lander manan ti umawawag. Sumbatak. Hello? Nasayat mata sinong bata madagos ti awag ko, Joy. Masapol nga agsarita ta. Sige. Umay nakarod sukunan dito balay mi. Awan parikot. Sukunin kay ta. O sige. Bye. Kunak tupay kat. Ay na. Nagmayat lakit din ti umay da ay aywan. Agtugaw ka, Joy. Agyaman na. Naka-order ka din iti makan? Mabisina kon. Nalpasan. Urayan talangin. Joy. Kayat ka akasarita ita. Anya ti pagsaritaan ta? Ikarim, adi na kontraan kadagiti jak kayat nga aramidam. Anya? Sige. Pagsaritaan tanto matlaang da ita. Kanayon nga min asikalatan ti masursurat. Sikalatan ti awatek. Kasla dinak ay ayatan iti kastang ipagpakitam kan iparpariknam kanyak. Anya? Di naksubsubukan, Lander. No kastamat lagayam, ag-break talaangan. Anya? Sige, no kastati ko nan. Ha? Ag-break tan. Ditakan. Sapay la ko ma. Tanaragsakkan iti kaawan kon iti biyag mo. Lander! Mabitlaan! Lander! Tatang! Madya ti pagsangitam kat si kamot tinangkarit kan kuana iti sina. Amok! Ay ayatanak ni Lander! Ngam apay ngay anaglaka para kan kuana ti panangawat na iti panang i-break ko kan kuana. Ay, anak ko aya. Naglablabos ka ngamin. Nalabit ang nauman iti arig na apanang bagbagkel mo kan kuana. Diyak kabaan lang na mapukaw ko ni Lander, tatang. Ay ayatak unay. Ay, dahil ako mga minti pinanunot mo Asaan la ati bagem ti pangpangrunam. Anya nga ita anak ka. Anya ti aramidag. Tap nagsubli ni Lander kanyak tatang. Ipakitam ti panagbaliw mo.
Barang no agsublintukan ka. Nyamutan. Kung kunak lang dayjay, ngam immanamong matan. Manganta pa pare. Apay ngay aday taarak matan adagos ti sinangom. Adda ka di parekot mo? Nag-break kami kini Joy, pare. Anya? Apay? Anya ti makagapo? Diyak ko makayat. Ngam husto ni tatang ko. Masapul aparik na akmat ni Joy. Bareng makaamiris, kitagbalbaliw maten. Pare Lander. Ay ayatak unay ni Joy. Ngam kaslak maten mabagbagkal itinalabas a kinasilosa na. Agimimon iti hangin. Pare, amok ni Joy. Sigud akas jay ti ugali na, idi pa'y laubing kami. Masapul nga isulaang ti mapagpaburan. Wan pare. Kat dayta ti kayat ko abaliwan na. Isuntumot lang ti nakakaasi. No di nabaliwan ti kasjeng ugali na. Anya nga ro ti plano mita, pare. Kayat ko lang nga pariknaan ni Joy. Ngam kinapudno na. Ay ayatak unay. Nagado ti aggatang friend. Makabannog. Wanya Rod. Oh my God. Mapantag break. Break time matan. O sige, mariknak mo tang tibisin ko. Mabalin ka diti agpili ka dagiti lakoy o abadbado? Lander? Sige laang, sir. Agpili kayo laang. Sige Joy. Asikasumpay laang ni sir. Madamdaman nga agmerienda ta. Sige lang. Agmerienda kayon. Adamot na duma a sales lady dito eh. Uuwan mo't ngamin, Grace. Oh my God. Oh my God. Ay, di nagiguyot Uwan, mapantan. Aping nagsangit ka ngay. Nagsakit, friend. Kas lagi na ko na maamo ni Lander. Agawid ako. Hoy, Joy! Mapit laang! Ag-time out ka pa'y! Tatang. Nay, apay, tayo marakop kamit kanya kaon. Nakitag ni Lander di department store. Kas na dinak matanam amo. Nagbalbaliwak matan nga maapay nga asan matan nga agsubli ti panagayat na kanyak. Ay, anya nga rod anak ko. Di mon pilitan no talaga adi na kan kayat. Awat na munti kinapudlaw. Nalabit asaan ada kayo tinaikari para ititunggal maysa. Kaya't ko panagnakan kan ko na nagbalbaliwak kon. Kaya't ko nga ipariknakan ko na tinalao sa panagbabawi. Kadagiti panaglablabas ko, idi, tata. Anak ko, aya. Aglaba man langan. Oray ta day off ko mat ita. Ada mau awak. Ni mat Grace. Apa nga ta? Hello, friend. Hello, friend. Busy ka di? Awisan ka kuma. Ay na, basta si ka. Uray busy ak. Umayak lata no awisan na. Agyaman nak, friend. Ibagak no sa dino ti pagkitaan ta. O sige nga rod, friend. Ibagam, ta umayak adagos. Tatang, rumarak. Inawis na kami ni Grace. Mapanak takas la importante ti ibagana. Nay, kunakla no saan ka na rumwarta, nagluto ako ni ti pangaldaw ta. Sana bali, tatang. Mabiitak laang. No jak masambut ti pangaldaw. Mangan kayong tulatan. Alaga Rob. Makaamu ka anak ka. Agyaman nak, tatang. Sige, mapanakon. Umay ka dito, Joy. Agtugaw ta dito, eh. Kabarbaruman akayat mo ti umay iti kastoy a restaurant. Italaang mo. Agtugaw ta pa'y. Tadaurayan ta. Adatan. Dagitatan, no? Kitam. Ha? Dalander kan lito mat dagiti sumungad. Hello.
Mabalin ka diti makilamisaan kada kayo? Wan apay kit din asaan. Saan ka di, Joy? Ha? Wan. Agyaman kami. Ato yung order niyo, ma'am. Agyaman kami. Mabalin ka diti makiamam mo, miss. Wan Siyak ni Grace. Siyak nila ito. Umay ka, Grace. Ijay tamay sa table nga agsarita. Okay. Antan. Hoy, Grace, di na ko nawan dito, oy. Bayam ida. Tapno makapagamam mo damit. Tagsarita tamat ditoy. Kumusta kan, Joy? Nasaya at latamat. Si Kangay. Nasayatak matlata. Kaya't kung ay bagakan ka, adyak kayatan na pagsaritaan tapay tinapalabas. Yes, sir. Kaya't ko amang rugi tamanan, kas agpagayam. Pakawanan na kumalander. Ay ayatan ka unay. Napakawan kan, Joy. Ket amok ang nagbalbaliw kan. Ket ti kayat ko ita, mangrugi tamanan kas agpagayam. Ket no talaga adatat yak kagasat. Datan tulat tayo. Agyaman ako, unay, Lander. Kasla akla na parutan iti siit dito'y barokong ko, Mr. Lonely. Gapo ta napakawanak ni Lander. Gapo kadag iti madi nga ramid ko iti kalabas. Ita, nasingid kami pailaing agpaghayam. Panawon tulat ta ti makaibaga, no agsinublyan kami pay. Alakastan, ket sapay la kumata nakaibati iti sangkabasit nga adal, tuy pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Joy. Joy pagayam ko, nagkampante kalaunay idi, nga uray anya ti aramidem, ket di nakaisina ti boyfriend mo. Ngem nasaya at met, tanasapsapa ang nakaamiris ka, ket binaliwa mon ti madi nga ugalim. Nubilang tagsinublyan kayo pa'y kinilander, ipariknam ti pudno a panagayat mo. Panagayat asan a selfish ako nada. Tamadimet no si kaakanayon ti masurot iti relasyon nyo. Ala, agyaman kami iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Joy. Adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Ken iti mat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.